January, 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 February, 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 March, March, April, 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 May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December. December. بص انا هقولها ازاي. January, February, March, April, May, June, July, June, July, June, July, June, July, August, September, August, September, August, September, October, November, December. بص طبعا ده شو اللي السنة اللي الناس في اعدادي بتتنشط فيه. April مش April. April, April. اللي عايزك تعرفه عن الشهور دي معلومتين اتنين ما لهمش تالت. أول معلومة إنها بتاخد إن حرف الجر إن إن قلنا شهور أيام ساعات. وتاني حاجة لازم تكون عارفها إن لازم 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 وأنت بتكتب الشهور أول حرف كلمة لازم يبقى أول حرف كلمة.